Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite i Clash Royale igram, to vam nisam rekao ni pokazao. Evo, fali mi jedan game za Master 3, jedna pobjeda. Ovo je inače moj glavni deck koji koristim, s kojima se penjem u peharima gore. Pa idemo vidjeti hoću li ja ući u Master 3. Odmah miner gore, da vidimo šta ima protivnik. Skeleton, ja, super. Goblin hat malo. Balon, ne. Kako me iznenadio, jaj. Osvetit ću ti se zbog ovog. Majko ti. Znači, balon i rage mu je glavni, glavno oružje. Ima sreće što nisam imao tada raketu da ga zakucam odmah. Nećeš me s njima zvezati. Ne. Neće ti proći. Ima scoop deck. Probat ću to iskoristiti protiv njega. Ajde, baci taj balon da ti raketu zafitiljem odmah. To. Vidite kak me sluša. Opa. Ne. Joj, opet me s tim rageom, pa ja ne mogu vjerovat. 2 puta me prešišao. Pa ja ne mogu vjerovat. Pa ubit ću ga, ono. Fakat ne mogu vjerovat. Joj, kak me živcira s tim balonom, ne mogu vam opisat. Ne mogu vam opisat. Nećeš lupat. Gle, ovoj pobini princezu, pa ja ne mogu vjerovat. Znači, kakvi su ovo prevare. Fakat ne mogu vjerovat. Al doslovno. Ne kužim. Nećeš se s njim probijat više. Dosta mi te. Cijeli game je tu zeza. Ne, još fullam zap. To. Jesam te majmune. Mene ćeš, evo ti, na. Evo ti, na. Kako me naživcirao, ko niko nikad me naživcirao. Znači, stvarno, evo. Baš sam lud, ono. Evo ga, ušao sam, to. Ništa ljudi, hvala. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.